Igongona rĩtabanĩtio nĩ andũ arĩa moreire Kenya bũrũri wa Somalia na maikaraga kaunti ya Isiolo. Igongona rĩrĩ rĩtabanĩtio thutha wa kuona bata wa kũiguithania na ndũrĩrĩ iria ingĩ cikaraga gũkũ Isiolo nĩguo maikaranie na ũrũmwe na thayũ. Hii mkutano yetu ya Somalia ya leo ni mkutano ya amani. Mkutano muhimu sana. Hapa Isiolo hiko kabila 5 kubwa na hiko watu naitwa M37 minority, kabila zile zingine. Hii kabila 5 Samburu, Somali, Borana, Turkana, Mero, ndio hiyo kabila 5 hiyo. Kwa hivyo kabila 5 yote sisi tunakaa na amani na tutazidi kukaa na amani. Kama sisi hapana kwa kitu kimoja na sisi tujieleze mambo gani iko, opportunity gani iko, kila mtu anakimbia kando yake, itakuwa ni shida. Lazima kitu ya kwanza tutafute umoja ya Wasomali. Kama mnataka sisi tufaulu kama Wasomali, tuwe na maneno moja. Makinyita ndũrĩrĩ iria ingĩ ũgeni igongona-inĩ rĩrĩ moigĩte kũgĩa na ũiguano nĩ kũrehaga ũthii wa na mbere nginyagia maũndũ-inĩ ma ũtongoria na ihinda nĩ ikinyu othe maiguane nĩguo aikari makerahagĩra ũtongoria ũrĩa marĩkoragwo mecagũrĩire marĩ aingĩ na maiguithanĩtie. La pili ni vipi BBI in case ikipita kama jamii tumejipanga, kwa sababu BBI bila kuangalia mambo ya politics ziko na mambo mingi ndani yake, moja ukiwa hii unity tunaongea na uchaguzi. Kwa hivyo kuna mambo mengi ndani ya BBI. In case ikipita ni vipi kama jamii tumejipanga, na in case ikianguka ni vipi tutakuwa na plan B. Kama kuna kitu ambacho kama issue sana tumeshikilia mambo ya election sana, lakini kuna mambo mengine mengi ambayo kuna professional build, na alhamdulillah sisi wa Somali wa Isiolo hii tuko na different professionals ambao wanaweza kuwapatia hiyo guidance. Tuchukue inventory. Mambo ya siasa nataka kuamini kitu moja. Politics is head of government, head of business, head of family. Hatuwezi kuseparate politics na maisha yetu. Kwa ajili siasa mbaya, moja alisema nini? Maisha mbaya. Tunataka tushikane, 2022 iko tayari. Tujipange. Ihinda-inĩ rĩrĩ atumia onao nĩ mahinyĩrĩirio kwarahuka hĩndĩ ya ithurano kuona gatiba ya bũrũri nĩ hete atumia mĩeke ya ũtongoria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.